Olá, boa tarde a todos, como é que estão? Некоторое время назад я уже снимала видео о том, как я выучила 5 языков, включая русский, на совершенно разных уровнях и по каким причинам это произошло. И буквально пару дней назад на YouTube я наткнулась на несколько видео-полиглотов, которые на практике показывают свои умения, и в своих видео они разговаривают на просто бесчисленном количестве языков. Итак, вместо того, чтобы просто рассказывать, как и почему, я решила также продемонстрировать на практике свои умения, так что поехали! Në rëshetjes këllë ku të zemon dësheti, so valud murt këll, so vëllanaj këllë, mund se dësheti ku si ba gjert një mod murt kun jo s'kallë gimnazin, ku kemën qëllë këti klasën, i zemze verano këta këllën ali gjërgjesh kemën ullën ishtëm të shgjes në shudonët unë së ko moment jësidir, so valë në rëshetjes që иностранные këllëbere, qa pak sojnë mon valaj marë so këgjë so ullën shorë muket këll për shorë uqëkënë. Ali Portugalin Arno Джины улиса, мnë sheket gjeslu e një udmurt këllën verashkënë, с че в реальном времени шом. Жен ке клшариш манеш ясным скай пыр верашчко удмурт këllën verashkënë, mënëm kule kënjan ke dër vëlish ras pырënë shësa, но dërër qësa mënëm të razgjeso dër kule, das 20 minut udmurt këllës këllëzishkënë, isë që tush mal pashkësa, kojt kut këllës të dam vajsa, verashkënë mon kut qëshko. Собере das 20 minutër qësa mënëm që këtë vëllë mënëm po të qëllkët në vëllit udmurt këllën verashkënë kut qëshkoni. The second language I have learned, and well, I'm still learning, it was English, and I started learning it 11 years ago, and just about 2 years ago I felt and I really understood that I need it, because when we came to Portugal with my family, it was pretty difficult to connect and communicate with other people living here, because we didn't have a lot of Russian speakers around us. And then I decided that, well, finally I have to try speaking English, because it was the only language I had in common to communicate with Portuguese people. Now I'm living in the touristic region of Portugal. I'm living in Algarve. So then I really need my English, because, well, every time I work with foreign tourists with English, German, and people from other countries, and mostly English is the only language I can speak with them. And well, in close future, I hope that I will be able to speak English like my Portuguese, Udmurt, or even Russian, because, well, I really hope then after school I will study in some foreign university and some English programs, so I will really need it. So we'll see if I really will be able to do it. A seguinte língua que eu aprendi era o português e continuo a aprender agora, como todas as línguas, incluindo o russo. E comecei a aprender português há 2 anos atrás, quando cheguei a Portugal, e uma lembrança que até agora continua muito viva comigo, quando eu e a minha família só chegamos para cá, primeiros dias, quando eu não entendia nada, e mesmo nada, zero de português, a mim parecia-me sempre que as pessoas portugueses que falavam um com outro português, obviamente, estão chatear-se um com o outro, porque comparativamente com os russos, por exemplo, os portugueses falam muito alto e com aquela expressividade e grande espectro das emoções, e a mim sempre parecia que daqui a nada mesmo, mais umas 2 palavras e uma das pessoas vai levar porrada, a sério. Agora já não me parece isso, mas o meu português ainda tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para aprender ainda para frente, mas eu já considero que falo mais ou menos
Então, o português foi a terceira língua estrangeira que eu aprendi. E já aqui em Portugal, na escola, no 10º ano, eu comecei a aprender espanhol, que não foi muito fácil aprender uma língua estrangeira através de outra estrangeira, mas espero que ainda vou melhorando todas as línguas que eu já aprendi e vou aprender ainda. Já estou estudando espanhol há casi un año. No me parece muy difícil porque ya he aprendido portugués y estos idiomas tienen mucha cosa en común, pero también no me pareció muy fácil cuando empecé a estudiar, porque empecé a estudiar aquí en Portugal y fue un rato complicado porque comencé a estudiar español en portugués. Ahora mi español es el idioma que hablo menos que todos los otros, pero voy a intentar hacerlo mejor y también no me parece que voy a dejar de estudiar las lenguas. Creo que español no es lo último que estoy estudiando. Примерно вот в таком положении находятся все мои языки, которые я выучила до сегодняшнего дня. И я совершенно не собираюсь останавливаться на этом. В планах на ближайшее будущее это французский. И если все сложится хорошо, то у меня будет возможность учить французский с нынешним 10 классом в моей школе. После французского, возможно, это будет немецкий, но больше я склоняюсь к финскому. И то, что я чувствую, изучая каждый язык, каждый новый язык, я чувствую то, что они настолько похожи, они настолько разные, но они настолько похожи, и с каждым новым языком становится все легче и легче учить, потому что есть какая-то база, выстраивается какая-то логика, какие-то слова проще запомнить, потому что ассоциация с одним языком, какие-то с другим. Поэтому учите языки, это очень интересно, это очень увлекательно, и это ощущение, это непередаваемое чувство, когда вы говорите с носителем языка, вас понимают и говорят: вы достаточно неплохо говорите на нашем языке. Это просто дикое ощущение счастья и радости, и какого-то чувства того, что вы довольны собой, и то, что вы делаете, это совершенно не зря, и стоит продолжать этим заниматься. Так что учите языки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и até a próxima. Tchau, tchau!